February somni pani class 7 mathematics a chuan circle a circle zondan le a area zondan kan zir dona question pali chona karon da dona hei hi in lo copy anga chu in copy chu note in copy anga chuan lo riat thiam in tumbok dona ni question number 1 a chuan what is the circumference of a circle which diameter is 10 centimeter? Atia chuta chuan diameter of a circle kha 10 centimeter ni hi alema kan huang hian diameter chu circle alai tak hi center point ani a alai tak hol tlang tu hi diameter ani a chuan heng hi a circumference ani circle hi in tuizem khanita se in tuizem a khan alien lai taka khan tiang hol tlang ula ka in tiang hol tlang kha a diameter chu ani a chuan in tuizem tlang kwal kha a circumference a chu ani chuan in thing pui in no khanita se nowa khan pen khan kham tlang ta ula a circle penina asik na lai in kar helai hi diameter anianga in no tlang kwal kha circumference chu ani ni chuan formula hi January thla khan ka pevek to chewa formula rang kha chuta chuan circumference of a circle formula kha pi into d ani d chuan diameter asoya diameter mo chuan pi chuan 3.14 hi asoi ve bokani pi hi ta hian 3.14 man tur atini chuan circumference formula pi into d kha pi aya 3.14 kan sia ka diameter aya 10 kan sia ka chuan kan puntira kan multiply a 31.4 kha lo chuak ta chuan anina chuan thil bial pakhata a diameter 10 cm ani chuan a circumference atlang kwal chu 31.4 cm ani ti na ani question number 2 kan en le nga langa question number 2 a hian what is the circumference of a circle of radius 14 cm atia circumference tho khakan zon le turani a circumference tho hi kan zon le turani chu circumference khakan zong le dona circumference kha enan dom lo em kan thak de ge circumference kha kan zong le dona chin khan circumference of circle kha pi d ni kha kan ti a ma se tu na kan circle la khi chuan hei radius kha pe si a radius chu diameter chan ve ani a diameter chu don se chun hei he ta hin tlang don ani radius kha diameter chan ve ani a chu wang chuan radius a pe a radius kha diameter chan ve ani a diameter chu radius let ni ti na ni chu wang chuan a formula a pi d ni lowin d mang lowin diameter mang lowin radius voi ni kan mang don ti na ni radius kha a let ni in 2 pi r in kan mang don ani chuan radius a pek zok awangin circumference of a circle formula a khan 2 pi r hi kan manganga chuan 2 into pi I a khan hei 22 by 7 mangro u min ti a 22 by 7 kan manga chuan r I a khan radius kha hei 14 cm ani hi 14 cm kha kan mang vele ta ni chuan kan puntira a chung zong hi kan puntir anga a hnuai mi hian kan sem don chu tiang ani lo pon kan puntir ma in a chunga mi hi a hnuai mi in a sem the ni chuan anin chokte the ni chuan kan chokte ang 7 in 14 hi a han sem the a voi ni ani wangin kan sema chuan 2 into 22 into
true kha lo ni ta pasari in som pali avoi ni ani wangin chuan ain sara khan 88 a chuak ta ni chuan kha circle sir kuala kha a radius kha 14 cm ani a circumference a sir kuala hi chu 88 cm ani ti na ani le ta ni chu question number 3 a hi chuan a area kan zong ve don thungani a area find the area of a circle of radius 30 cm use pi aya khan 3.14 kan mang heta hian mangro minti chuan hei circle chu ni a circle ani a chuan radius hi 30 cm ani hei radius mo diameter chan ve kha 30 cm ani radius kha 30 cm ani a pi kha 3.14 ani sina soi tuang khan area of circle formula po hi January thla ka peto chewa lo by hat ula khati kha area of circle chu pi r square ani mo pi aya khan 3.14 kan manga into r square radius chu 30 ania radius square mo square chu 30 square in 30 le 30 khan mai ta 30 into 30 3.149 khan kan puntira alo choka chuan 2826 kha ani tani chuan area ani wang khan centimeter kan te na unit kha centimeter ani a chu wang chuan area ni wang khan a square ani don ani area of a circle kan tianga 2826 centimeter square kha ani tani question number 4 kan en le dona question number 4 a hian diameter of a circular garden is 9.8 meter find each area atini mo huan pakhat a oma huan pakhat a oma zau hle maya chu huan chu abial ni a chuan alai taka te tlang khan a diameter kha meter kuale point pariat ani meter kuale point pariat fit som thum borvel ti na ni chu kha huan kha a zau zong khamo a huan antram huan khain siam ta kha antram huan kha hetiang tiat hi ni ta ni diameter kha hetiang tiat hi ani ta ni chuan diameter kha 9.8 ani area of circle kha kan thriat ang khan area of circle chu pi r square kha ni ta ni hetai chun diameter a pesi a chuan radius kha kan thriat anga ya radius re tur chuan diameter chan ve hi radius ani mai ni chuwang chuan radius re tur chuan diameter kha mun nia kan tana 9.8 hi panin kan sema 4.9 meter kha lo ni ta ni diameter kha chuan pi kha 22 by 7 mang turin min ti a area of circle kha 2 pi r square ni a chuan pi aya 22 by 7 kan tonga chuan radius kha diameter 9.8 ani a radius chu khami chan ve 4.9 kha ni a chuan square kan da ta ni 22 by 7 into 4.9 kha voi ni kan puntira a square ani wangin chuan a chung zong kan puntira a hnuai mi hian kan sema mo chuan chu 75.46 kha lo chok ta ni chuan kan te na unit kha meter ani a mo meter ka kan te na unit kha ni chuwang chuan meter square area ni wang khan meter square ani ta area of a garden kha 75.46 meter square kha alo ni ta ni khati khan heng ho hi question number 1 heng in lo copy anga ka soifiana hingun deuh ni ngai tlang hriat thiamin tum don nia voi khatna in hriat thiam lo chuan in lo play no nanga in en no nanga
question number 2 hei hi ni a question number 3 question number 4 heng ho hi notebook in lo copy anga chuan hriat thiam tumin chuan kar le thotana hian exam portion ka peto don chawani hei hi kan zirlai kan zir hun ber tur ani anga kar le exam portion ka pe chunga thotana chuan kar le thole le a le pet thole kha exam ma in tum ni hi revision period ang khan ka revise na hun kha kan nei le don ani heng ho hi in lo copy that pe lo chuan portion a khan in hriat lo le nei lo kha in nei cheu mai don ani lo copy nge tur ani ang